دما خوش بد برنامه دریه دن دجاره کدنم به هفرنه مجاره ما ایرو پرتوکا که کردی نو یدنه پرتوک بناوه قیرینا زمان قدخه یا فکرت روبین کرده اف پرتوکا هلبستان سال 2013 ده درکتیه جناب وشانین دوز و پرتوکا هلبستان یا دوانه یا یکیجی ده سال 2008 ده درکتبو بناوه اوینا روج و روبین جبوگو ام هلبستان خوش نزیکایی ناس بکن و ام سرپیهاتیاوی هروسا سرپیهاتیا نویسکاریاوی و تکلیاوی به هلبست و زمان کردی و نویساندنا کردی را ایرو الجمال استودیو وقت میوان آماده تو بخیر هاتی مرحبا جته و خبرکاری ما رونایی تیویره هر وها سلاوی خو گرم ج تماشاوانی ما دشینم براستی وقت و دما ام تید دجین ده هر علی کردستان بیاریم پر گرم دقومن و دوی اش کد و بدنی گو ام بخواد دن وقت گل و هر وها گله د کردستان دجین بیارن گو د تو دیروکا مروایی ده gerek meru ne de jiyan kirin û bixwe nejî lê mixabe em bixwe bunu qurbanê vê jiyana nerast ku dibin destê nijadperest û dibin oldarên ku şaş bi rêyê şaş Kurdan îro ji xwe qurban neqandinim. Berî got em bibûre gotna ez gotna te bi şekir bibirim em ê berî got em derbasî mijarê helbest habin em derbasî van mijara bin em ê hinekî vegerin bi paş de û em ê li ser jînanîgariya te hinekî rawestin ûlo destpêkê ka em vegerin Mêrdînê û Mehsertê û destpêkê û xerecira zarotiyên û tiştên wiha ji destpêkê de ciyê boyîna te yani û çi ji wê demê bi te re mayî yani hinekî em vegerin paş de û behsa cihê gotilê çêbûyî pêşî bikir ji ber got têkiliya vê meselê gelekî bi mijarê helbestên got behsa wan bikin jî heye. Belê. Cihê ez ê çêbûme di pir pirtûkên olî de jî û her wa yê di dîrokî di wek cihê şaristaniyê wek bihuşta gerdûnê tê naskirin Mêrdîn bi xwe taybetmendiya xwe pir gelan pir olan pir rengan di nav xwe de jiyan kirin her wiha ez jî li ser wê axa pîroz dihatim dinê heta pênc saliya xwe de ez bi gundê xwe di nav aramiyê dijiyam. Navê gund çi bû navê gund? Kawalêx. Yani dîroka wî gundê jî bi xwe heye îlê hinkî du dirêje ez hêvîdarim. Ew ji gundê Omeryan el derdora Nisêbînê yan jî girêdayî Mêrdînê. Girêdayî Mehsertê bi xwe ye di navbera Midyat, Nisêbîn û Rişmilê dimîne. Ciyê got deşt xwe dispêre çiya yani hêdiyê xwe dispêre kontarê çiyayê Mêrdînê Omeriya dest pê dike. û gundek me bi rastî jî gundek pir delal û şêrîn bi navê xwe Kawalêx di navbera wan kontarê çiya de. Te heta kengî li gund bû heta çend saliya xwe til wê derê bû? Ez heta 4 saliya xwe li gund bûm. Kengî şerê çekdarî dest pê kir 1984 de mixabin em mecbûr ban ku ez dev ji gundê xwe biqerim û em koçî Edenê bikin. Ji 4 saliya xwe pê ve Gund ma dicî yan jî di nav wan gundê got hatin şewitandin ya xelkê gund hatin yani barkirin? Gundê me bi 5 gundê dir yani tevahî 6 gund hatin şewitandin û valakirin her wiha hat bêxwedî kirin ji ber ku yani Kurd ji war û cihê xwe dûr bikevin. Bi kim çaxê gelekî biçûçik jî bû yani tu sala 1980 de çê 4 salî bûm. 4 salî. We ji gund malbata te yekser barkirin Adana ne çûn derû dorê? Çend malbatê din çûn derdorê jî lê em bi xwe ji ber ku bavê min salê yani berî ez şê jî bibim
لأدنى دخبتي شون هاتناوي لأدنى هبو هر وها أدنى وقت من جزانن سينور دنابرا كردو تركان ديه يعني جي ستاري ما بيشي أدنى دي جبر كوديس دمكدن أمكاربن شون هاتني جوندي خو قط نكن و دور تکلیه بگندر یک جار قطبو یا بردوام کرد؟ يعني حتى جمع هات جدي بابي ما هاتش خو از زاروك بوم ما تو تکلیه خوش گند قط نکر يعني جيانا ما خون خيالي ما تبد گند بون جبركو راستيا ما جور بو ناوي ما جور بو باپير ما لورجيا بون گند جده وقرنا گندا جمر وقت مرنكي بون و نهات تشتك جگند مایه تمان هاده؟ 2 ساله 2000 idi hedi çen mal dis vegeriyan gün naha teze desp avakırna gündü disa dibe yani ev günde hani disa dil jiyane vedigerim belim و مالباتا و پشتی گون هاتن ادنا ج ادنا هن نما وگریان گند هن هاتن المانیا یان پشتیوی چاوابو جبركو gün hatta 2000 vegerawi qedege bu em hini jiyana edene bun lur me dibistan em çun dibistani me dibistan qedandın li mixabe bandoriya nijatperestiyi ew em bejin hovantiya gol ser gelê Kurd dibu her wiha li metropolên derveyê Kurdistanê jî berdewam bû الأدنى بتايبتي هوفانتيك بر غدار دهات مشان السر جلي كرد ومخابة أم جوك هم زاروك ومالبات وهم ولاتي بنفي باندوري بنفي تأثير المان نخاسم برانيا وانا ويجوجون ديوان شوتي ونشون أدنى جبو الكارو لدبارة جيانا خو بگرن نولو يعني جيان بهواكي مجبور يعني چما أدنى چما أنا باجار كيدن أدنى تايبتمنديا خو جبركو يعني çandinawi aliye em bejin hem fakiri hem devlemendi du jiyane nav xwe de jiyan kirin ji ber wîna ji bo Kurda ji bo destpêkê her wiha وقت من بريانا جاني سر زمان سينور بخويه و ام ادنا جكارن نهاج بيجن بازار كرداي جبركو هجمارا كرداي گور گليدن ام بيجن ديروك جام بگرن بري چارس زيدا چارس سالي كرد ادنا دجين ما ادنا جي وقت بازار غريب خو ندي لي وقت دزانه ما خواست دي باوي من دسبيك دي خواستن ام جيانا خو هيدي دي بدو من حتى ام بگرن سر واري خو ليه مسألة ولو نمشيا دور مشاهد دركت جواد دركت هاتي ألمانيا مخابة وخون خيالك ديس لأدنى جيانا ما دبن إيش و أم بيجن دردگو لكردستان مكشان لأدنى قات مزنتر بو گرتن کشتن اشکنجه کردن لور بردوام بو و هر وها به شکلی که گرسایی لسر کردان دهات کردن یعنی د مالباتا خود لگندی اثر گندی خود کارم بجم پر گرتی پر کسین هاتن اشکنجه کردن او ترسا مرنی دامه مخابه انسان قلسبونا خوجي هي جمرن دترسه وهر وها جبر او ترسا مرني جمرو لجينا دلوارند لجيان دغره واجي ادنا مبري خدا بر بالمانيا چه سال بو 1996 بو نوتو شش ام بين سروي دمل نها بشكيدن ام بمين لسر مثلا مجارمه ومثلا زمين ولو شخو هون جبر قلت بشكانيا خود قالكي بزوج قند هون دركتن شون ادنا الويدر يجي باجارك يعني ام تقارن بيجن حرتشت در ودور هر چندي كرد الويدر بربنجي لدي ساجي باجاركي يعني حرتشت ليه بالتركيه راستي ويكي يعني بالنسبه تشتر تشاوابو روشاته مال باتا تشاوابو يعني هون المال مان بكردي دا اخذن يعني تركي درباسي مالا ونبو يعني مساله تشاوابو بالنسبه تشتر وك زاروك كي كوش بركري بو باجاري ادن پر جاران ام زانستي انجي خوندني تشكي پر باش دبينن
لی از خوددار سپاس دکم گودی باوی من نزان ما بون تبیجی چما نزان یعنی نخوندی نخوندن علی ام بیجن علی خوندن edi نزان من yani az nabijim de علی جیان edi şükür خوددار دی باوی ما وی هوی پر پیشکتینه و پر علی وان جی خوندوانه کسی گو خوندوان دبینن پر پیشترن سدم کری باش او کو د علی نخوندن edi parasına zaman çebu yani دی باوی ما باپیری ما جبر کو نخوندبون مجبور من گو زمانه خودی در کفن زمانه خود باخفن او علی باش بناوی لسر ما کرم گو ام دناوا مالبات به کردی باخفن لی تبک نک جیان لدر و ترکی بو دبستان ترکی بو تماشا کرنا تلویزیونا به ترکی بو خوندنا روزنامه به ترکی بو her go daikam az düşün danus stendine anjil lebab bijişka mecbur esper düşüm yani daikam te werger jêr dikir me werger dikir li ew werger zora me düşüm min digot çima eger jinek Türk zilamek Türk karım serbest bir şekilde pır hoş yani jiyanek normal bijin li çima de bavê me ve jiyana go vak her mirovî hek dikin نکارم پک بینن به زاروکاتی پر بالام میکشن از چینا سیاده بوم پر بالکشه مج زمانی ترکی په تو زمان نبیست بو د گوند bu کردی بو ام هاتن باجار ادنا به ترکی بو و م ترکی زمانک پر دولمن پر مزن پر هجا پر خوشک پر دلال و گوش بلی ویل زمان دنیای تنبن Ez karım bibêjim yani ji ber ku em qels bûn me xwe qels didît em neqels bûn lê me xwe qels didît me zimanê xwedayî didît me digot ev ziman yê Tirkî dû respê hesiyam jî yani di nijadperestiyê de ev rolek pir giring e çawa tu karibe gelê din asîmîle bike tu wan ji zimanê wan dûr bixîne hereba jî du got me em nêzîkî olî bûn hereba jî de alî hereba ya jî de em bêjin melayê me digotin ku hûn bimrin di jiyana xwe din hûn mecbûr herebî biaxivin em van ji bo herin cinnetê ji bo herin bihiştê rastin lê dema ku mamosteya me ji qîza xwe pirsî keşa min îro dersa tenê îngilîzî çawa meşiya got dayê pir baş meşiya min jî got ev dersa İngilizî çiye dersa me İngilizî tüneye em dibistanê ne û ew perê me jî tune em herin dersxana em taybetî İngilizî fêr bibin min pirsî ji mamosteya xwe ev İngilizî dersa İngilizî çiye got law ev dersek bi zimanek dine yani zimanek dine min got ma gelo ziman ji Tirkî pevî jî heye got belê ziman li cihanê pir hene ez matmayî mam yani me got demek ki di ziman di cihanê her gu em mero derdikeve ji gunda bajara an ji welata derdikeve zimanek nû heye min qet nema deyikir ez ciyê xwe dimam ez vegeriyam malê lê pir meciyê xwe meciyên pir mijûr kir yani Kurdî û Tirkî zimanê got min ji Kurdî zêdetir û mezintir didît va yek jê mezintir heye ew jî wî zimanî fêr dibin di nehsaliya xwe de me biryar da ku ez Kurdî fêrî dayîka xwe bavê xwe bikim ji ber ku ez barê xwe jî sivik bikim min got dayê di şevekê de şevbêrkê de mêvan jî rûdiniştin min got ez wê dixwazim fêrî Kurdî bikim got law ma xwe bi Kurdî daxivim tê me çilo fêrî Kurdî bikim got na ez ê ji wer nivîsa Kurdî binivîsînim û nê jî wê nivîsê bixwînin û nê jiyana xwe hîn bêtir baş bidomînin got law ma nivîsa Kurdî tune ye tê çawa ji me nivîsa Kurdî çek min got min ez ji wer ana dest pê dikim mêvan jî şehadê wê bûyerê bûn min jî Kurdî ji wan nivîsan her wiha min got min îro pêve zimanê wan pê daxivin ez ê ji wer bikim zimanê nivîskî lê ez zarok bûm tu yani agahiya me ji Ehmedê xanê tune bû ji melayê Cizîrî tune bû got Kurdî wek pirtûkên olî berî bi hezar sala bi Kurdî hatibû nivîsandin ez ji wan mixabe nahagadar bûm
جبر کو باندورک هوانتی لسر کرده هبو کردی گو فری زمانی خود بون کردی گو موزیکا کردی قاست به قاستی کردی موزیکا کردی گدار دکرن یعنی عالی نویسه ده اگر گو روپل کردی جی ده مالا کردی کی زب کرنا دبو سدم کوی de nav rêxistina vê tekoşînê de bike endam û wî hawî jî wî bigire û texî girtîgehê. Yani ji ber wî hawî dê bavê me kurdewarî ji me dûr dixistin. Tirsiyan, ser zarokê xwe tirsiyan rast e. Lê wextê got dixwest wan hînî yanî Kurdiya nivîskî bikim ma tîpê latînî ji xwe wêzanî bûn tiştekan ya jî me besa te bûye yekê çi bû got wan hînî Kurdî bike. Yani de mejiye zaroka pir berfireyê. İşte wê got mesela her cem textorekî got bi Kurdî karibin bixwînin wê mesele çareser bibe. Rast e. Yani ez dibêjim mejiye zaroka pir zelal e, pir xweş e, jiyana zaroka xwe taybet e. Xweziya mejiye her insanê mezin jî mînayê zaroka bûna. Her wî hawî min digot ez ê tîpê bi tîpê latînî Kurdî ji dê bavê xwe binivîsînim wexta gon derketin û jiyana xwe derveyî Kurda danûstendinê wan çêbûn di wê jiyanê jî wî hinkî sivikbûn çêbibe. Min digot nêwera rajin wêna wê wan re Kurdî baxbûn wexta got Kurdî bixwînin yani xwendin ew jî ji ber got nivîse wê bi ji herdû fehm bikin. Yani ew cudatiya Kurdî û Tirkî jî hîna di nivîsan jî bilêm ez pê me pê dernexistibû. Çawa tu ser wê cudatiyê vebû yani tu bûyerin ro taybet di jiyana te dihene got dema got bi ser tu dît deh yan jî sêzdeh tîpên Kurdî hene got di ne wek Tirkîn ya jî ne wek zimanekî din ê got bi vê elfebeya latînî tê nîvsandin. Dema got bi ser van tîpê taybet ê Kurdî vebû te dest pê nîvsandinê kir. Ev ji ku hat çawa çêbû? Vana de hestên yê ku em karin bibêjin ji van êşa Kurda binpêvkirina vî mafî hovantiya gol li serê vî gelî û her wa taybetî li ser ziman tê meşandin pir bandor li ser mikir ji ber ku di salê notî de ez bi serildana yê taybetî yê li Edena nas bûm min dît got gel ji bo mafê xwe diqêrînin derdikevin kolana me jî her wa ji dev dibistana qeriya û em jî tev li wan çalakiyan bûn. 11-12 salî bû ne? Hîna teze 11 diketim 12 ew bandora ku gel diqêriya pir aliyê nivîskî de jî pir tesîr li ser mikir. Ez bi zarok bûm derdiketim ser dîrekên yên helatirîkê min slogan davêt. Ew sloganê ji bo min bû tesîr ku ez dest bi helbesta bikim û her wa dest bi nivîsê bikim û wê dema ku min dest bi nivîsê kir hinkî fireh min got îro pêve zimanê Kurdî heye û ez jî wek şexsekî berpirsiyar dibînim ku vî zimanê zimanekî wekî yê her milletî bidim rûniştandin baliyê pirtûkê bi bi dibistanî bi yanî wek her gelî em vî zimanê xwedî derkevin û em bikin ber bi zimankî fermî bibin. Yani bandora herî çîk ew di zarokatiya xwe de di wan serhildana gu ez derdiketim ser dîrekê elektrîkê û dest bi nivîsandina helbestê bû. û ev tîpên hanê tilku hîn bû tilku fêr bû çawa hatin berdestê te? Van tîpiyanê mixabe hîn dû ku ez ji welat derketim ez hatim li Almanya cîbûm û her wiha min nivîsa Kurdî ca berfireh xwin nûhne ez bi van qeyê weyê xeyê û her wiha tîpê din yê Kurdî min nas kir heta wê demê jî mixabe ez ji wê Kurdiya zelal dûr bûm. Tiştek globala mikşan te got mesela dema te zarok bû derdket ser wan te slogan davetin ew bû sebeb ku ev slogan ev diruşmebûn sebeb ku tu dest bi helbestê bike. Rast e. Naveroka van slogana dema got derbasî hundirê helbestê bin û hinekî zirarê negîne helbestê bixwe gelo. Li aliyê wê jê rast ez wêna rast dibînim lê ez îro roj yani em li Rojhilat li Başûr Rojava û her wiha li Bakur dibînin jiyana Kurda bixwe wêjeyek zindî ye. Yani bi rastî jî
مجي ندخواست بالي سلوغاني دست به هلبستا بكم خوزيا بري هر هلبستا جي بكردية پر بدولمن من دست به نویسا روماني بكرنا يعني او قلسبونا زمان بخواد نديتانا بري سلوغان يعني سلوغان دجي خود جبركو من وجه جبو زمان كردي وکی ناساندنا ایشا کردا و اف بیارین گل سر کرد و کردستان تیم مشاندن یعنی آلا ناف نتویده ام کارم بدنگ بکن یعنی دخوازی امان هری خوش او بو کو ند علی از بو باوری دمجی هلبسته من پر باندورگ نباش yani ne erini ditin aliye slogana jberku mabxwa behelbest weki lehember derketina nebaşi u نجات پرستی و هوانتیا گل سرگله کرد و زمان کرد مشاندن دید. نه سلوگان بخوش یانجی مجارا سیاست بگشتی جیانجی او جی علاوه جی علاوه گو دکارد هلبست دیجی به بکارانین درومان دیجی به بکارانین لی آوای بکارانین آوان سلوگانان او جبو ما گرنگه او دکاره آستا هلبست دست نشان بکی یعنی او جی مجار جیانه نه او قاصله لی جبو گوام هناك هدي بين برب هلبسة تبو وبرب يعني قيرينا زمان قد خبر يعني هم جهلا نافروكا هلبسة تبو وهم جي سربيهاتيا جيانا تبو يعني وكو كوجبركي جوجون دورا متروبولك تركا دورا جي اوروبا قالكي تكليا بالزمان هي جبر فيجي يعني برسمجي قالكي برسمجي قالكي السيرفي عالي بين كرين يعني مثلا ام بين سر مثلا تشاب كرنا برتوكي وتايبتي جاء 2008 يكي بلي دفي برتوكي مثلا دما مرو بالا خود دي هين او يعني هناكي لكماندن وغو مروفت كار بيج مثلا زمین تیدیتن تفقد پرتوکانو د تمامی تا خوشبه مسئله بارد کم خلاص کریه هم هنه کی بین بر مثلا چاپ کرنا پرتوکه و اف تجربه هانه تو چاوا بر ویالیت شو مخابه وقت تجي دزانه جیانا کردا بخواه بگمانم یعنی ام تم بترس و چاف کی مرنه بر نزیک جیانه دنرن و هر وها زمان جبومه او قصد گرینگه کو ام گلی کرد د قناغ که بجی بکن و هر وها د سر شخصی خوش ده خو هیدی دی پیش بخینن یعنی مخابج برکو بنگاه زمان قلسبو ifade kirina me û her wiha di aliyê wêjeyê de jî bandora xwe nê ne baş di pirtûka jî tîne berçav wek tu te jî anî ser ziman ji navbera pirtûka yek a duya de guhrandinik heye ez vêna jî şoreşek ji bo xwe dibînim ji ber ku hember derketina li dijî neyarên me ez dibêjim min e roj bi roj di şexsê xwe de ez zimanê xwe pêş dixînim û ez roj bi roj jî li hember derketina we bi vî hewî tînim wek meselek rikberiyê yani biner hûn zimanê me qedexe dikin hûn nahilin ev zimanê hanê serê xwe ra kişîn bibin na ez ê vî zimanî biparêzim û ez ê bêhêlim got bibigê asta her zimanê din yani wek li hemberderketina aliyê din ya jî dijberê vî milletî yanî dîsa jî mirov dikare bêj wek yanî çavkaniya têkiliyata bi zimên re dîsa xwedistpêr vî alî ne wilo li gor ez tê gihiştim rast e yani min helbest çima tu bêje helbest di dest pêkê min xwest ez bibêjim ez heme gelê Kurd heye yani ser vê nivîsan de mixabe Kurd bi ber tune kirinê tim diçû bi bersiva van pirtûk û nivîsandina Kurdî de ji bo min ne yek wekî ez bêjim ez helbestvanekim û ez nivîskarekim û ez wî çavî ji xwe nanerim ez hêvîdarim mînak tu ye û
پر چند کسی وقت گو هر هوی خو به جبو نویسا کردی وقتان دنم میناک پر باش جبو میه و ام وانج براستیج به حرمت جبو خو میناک دگرن از هیویدارم پشتی 5 سال ده 7 سال دن براستی و پر نویسکار و هلبسوانن پر دولمن و چه ببین از خو جبو وانا وقت بنجهك تشوك از قلس بمجي وقت بنجهك كده بينم وافجي كيف خوشيه دمن بله ده جبو مثلا زمین هر کسک یعنی هر نویسکاری کی کرد یعنی هلبسوانه کی کردگو بنویسکاریا کردی موجود بن هنک بویرن هن دجیان آوان دگریدای هین بونا زمینن یعنی اوگلک نویسکاران مثلا وقت چیروکا ناوی من خوشناو آباوی نازیجی جارا یکم گو دچو دبستانی هر تشت به عربی بون نزانی بوناوی خواه بگوتا ناوی من خوش ناوی جبر ما مستب زمانه کی گو فهم ند کر اف پرسهانه جی بویره کی وهات جمر جاره کی بحثا هسری کسا کی کرن گو جاره کی ته به کردی لی پیشوی تکاره yani beje balkeştirin bu yerulu dve çerçeve dijanata de çubu. Rast az wî kesî jî bi rêz bibîrtînim. Destpêkê bu yer çubu. Bu yer pir balkeş û bandora xwe jî bi rastî jî ser nivîsê û ser jiyana min jî pir kir. Dema ku min got ez ê dest bi nivîsa Kurdî bikim û her wiha ji malbat û gelê xwe fêrî nivîsa Kurdî bikim. Kesek şadê vê bûyerê bû. و هر وها جبركو تاثيرات قرت يعني او ترسا قرتني بير هبو جبو مالبات جي خطر چالکوانه کی سیاسی بو چالکوانه سیاسی بو اللي مخاب از في داوي بياسيام جبركو از وي زار دما زاربوم يعني كسين د بخواز سياس د ناوي تكوشني د سياست د مشاندن خواك خال اب انجي برا كسكي مالباتي او كسيانه جي دوي شفيده bu şahade ve çike gu az berim vaki zaroki ki az dixwazim Kurda fêrî nivîsê bikim. Bawer nekir matmayî ma ji xwe min nerî gote Robin kê ev pêştekir kê zimanê Kurdî me heye bi aliyê nivîskî Kurdî me ro karim binivîsîne. Min ji gwerê ez ê anaşter binivîsînim tu jî bixwîne. Lê Kurdiya me min dixwaz yani ji Tirkiya gu ez helimî bûm بینم سر چیکی و کردیا کو از پی دشتغلیم چه قیسی خلط چه قیسی راست تجی کار بحث بینه به مجیه زارو کی مدرس به کردی نویسا کردی کر وی کسی باور نکر و چو در دوران پرسی گوت روبین جکی حلمیه جکی هیم بویه بخواز کردی بنویسینه لی هر کسی برسف دابو او چالاکیک ji aliyê Robîne, Robîn dixwaze çî bike, me jî bawer nekir wexta wî got ez ji ber Kurdî binivîsînim. Ew kesiyanê di ber derengiya şevê de dîse ban mikir, got Robîn wer ba xalê xwe ez dixwazim dîs wê nivîsa Kurdî te nivîsan ji mir bixwînim. Ji bîra min qet narim. Ji mir got ez dixwazim tu wê dawetike jî bixwîne. Dawetê got li Edena çê dibûn wek dawetê Kurdistanî bû. Yani kesî bu ku zave jî nas nedikir. Min jî got ez ê derkevim daweta ez ê bixwînim çimana ez zarok jî wilo vekirî bûm. Min got xalo ma çima dixwaz ez daweta bixwînim. Gola ez hîn bawer nakim te bixwe nivîsandiyê. Te çilo nivîsandî kê ji ter got binivîsîn? Min got xalo min nivîsan ez ew bûyera dibistanê min jê dubare kir bihîstina zimanê îngilîzî. Min jî got ez ê Kurdî binivîsim ji bo Kurda bi aliyê nivîskî. Wî kesî hemrê xwe yanî mezin bû. Giriyê xwe negir şirşira hêsirê çavê wî bû. Bi rastî ez jî matmayî ma min got ya ev kesiyanê ez dixwazim jê tişkî binivîsînim bixwînim û wî ji mir got wer bixwîne ev çima digirî. Lê her wiha دوی دمه وقت زاروکی مرو فهم ناکه پشتی چند ساله دو کو شهید کرد لسرویجی میچن هلبس نویساندن او هستوین گو دوی شیروه تجر چه بو یعنی چما او قاسی یعنی چند هفوکن کردی گوته نویساندن هشت گو گریه وی زلامی بی شیروه تجر چه بو از باور دکم وی پاشروز دوی نویساندن آمد دید و دوی روحی منی زاروکاتی دید کو پاشروز دخواندنه ده
او تکوشناک او دمشین والا نار از باور دکم سدما هری مزن او بگو کو بگیری جبر کو دست يعني وقت هسرين كيفي بنقوفاي يعني اف كدا قو امددن فالا نشوي شيروفا تجيرا اف شیروها هری مزن جبوی او من از آنا جی پر باش فهم دکم لی از پر جی کیف خوشم گو از بکردیک پر قلس جی هلبستا دنویسینم آن جی رومانا دنویسینم جبو کسی وقت وی یگو کد دانه یگو جانه خو فدا کرنه یگو ایروجی و تکوشنی دمشینن از سر ناویان پر کیف خوشم از بجنا خوشی بروان دتوینم بله زانه دمامه گلک یولو آلیه سرپیهاتیا جیانتیا دواره هینبونا زمند يعني گلکی هنکی بالکش و خویای گلک وقت ماجی هزگو ام خوشبیر بکن اما هدی درباسی نافروكا هناك هلبستا بلي بركي بريغو ام هناك بحثا يعني كانت برسي خو درواري برتوكي بكم متخوست هلبستا جو رادجي نافي برتوكي بخو قيرينا زماني قدخه اگر تقارب يعني ام بخوينه سر جواب كيف وشي برباش يعني بلي اگر بدستوره و از دخوازم دیاری تبي كرد و كردستانيا بكم باكرواني ما بكم و از هیویدارم هر آستنگی لبر زمان کردی وبن زمان کردی لسر جی کردا لکردستان فرمی ببه و هر وها لقادا نفد تویجی وک هر زمان دم برز بین ناس کرن. بله. وقت نمونه می نهاد هلبست تخازم گهداری بکن دوره می چند پرسه خود درباره نافرو کاوان هلبست. بالدستورات تا و تماشوانا. کرن. بله. قیرین زمان قدغه. باوری جبهوی خنقی و دریجی هاتبو گرتن لبر راستی دل و مجی مروواتی و آزادی. نه هیف و نجی روش بکند چروسین ایدی. مرو لپی جوتنا پاریه گوشته هف وکتبون. چلیکن گردونه ببون نیارنوی و ایدی خیال خوری خوزا خیدی بو. جهر تشتین جه چه ببو آفری بو. لیدیسا ام پیدویه مافن یه خوزایی. وقت نان و آوه وقت آخ و هوایی. لی مخابه دیسا لوی گردنا رنگینی هر پیوین هوانا کشتن بو. لحنبر مروی آشتی خواز رند و هجا. بداوی نابه چما بیرومتی. زخل کتن ما پاریز ده قصری به مروف. داد هاتی داگر کرن جالیه خیر نخوازا. و زندان تجبون بگرتیم بگونه. لال دگر زمان هنجی بیزاره. بیدن دقیره ev هست بیچاره. تو نبوم بگوتنین خوزا کجا. نبوم دبر نرینه رش و کور. جالیه خودیه خوشی لال بوم. ایدی بناوه ستار و نمرا دقیرم. دسر هر کورچین ولات و جیهانه. ببوم ناوه داردا کرن تونه کرن و کشتنی. لسر ناوین ریبر کردا شیخ سعید رضا قاضی محمد قاسملو لیرو بناوه مظلوم حقیت و زیلان از دقیرم بدنگه چالاکیا وان پیروز از دلیلینم بزیرکی و روح جانگوری قدغیه بی پیوان دقلیشم و جهولی را دکم و جه پیتا آگره یا خاکاته نیارا دشوتینم بلهیا چمه تا وان دخنقینم خرج دکم گوین کر و چاوین گرتی ایدی دقیرینم بدنگه گوتی داددم باگره هوری و مدی کو مافه ما به هوانه هاتب جوتن کو زمان هزار جارم بقبعتی قدغه بو بجی ازی بقیرینم ببلندهیات زیلان آگری باگو کو جودی ایدی جاگره هیزا گلی سربلند دوان دشوتینم وان دناو گناهی وان دخنقینم خواه دناوان مجیه خوی مجان دتاقینم
لسر ناوی هر زمان و مافی قدغه دقیرم 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 و هر دقیرم سپاس میج تنبرن دنیا یک دن یعنی دیسا مش گرمای و تماشاوانرم گلک سپاس می دیسا وگرنش گرمایا هلبست می وگرن سرما دانو سندنی و آخافتنی ورو تشتكي يعني بالا مكشان مسألة في هلبست أو هيرسا يعني أب مجرد جوج دس بيكا برنامج حتى ما بحثا يكر أو هيرسا الهمبر وان كسينجو يعني أب زمان قد خكرنا وها هيرسا كله قال كي بلند تيدي تن دفي هلبست ودبرانيا هلبست في برتوكي دجي وهاي حتى كردستان وكرد كردي آزاد نبم ev hestên me yê gu ez xwe bi riya helbesta tînim ser ziman neyê min tenê yê her Kurdî bixwe ye yê zaroka ye yê ciwana ye yê qîza ye yê xorta ye yê dayika ye yê bava ye yê kal yê pîra ye heta gu Kurd li ser axwa xwe azad jiyan nebin wê li hemberî wan bi vî dengî bi vê qêrînê ez ê li her koçê dinyayê bixêrînim û ez ê vê êş kedera Kurda bînim ser zimanê. Belê Robin li vê derê meselet bala xwe bide helbest yanî ew zimanê hesta gelekî yanî bûyerek ku merov dikarî bêje take kesaneyî bêtir şexsî ferdî euro. Li cem te taybetî jî helbestê vê pirtûkê de bûyer gelek cara ev helbest bi mijarek giştî ve girêdayî ye. Bi mijarek mesela mezin ve girêdayî. Hinekî mesafetek navbera wê û hestên ê şexsî de û yê taka kesane de heye yani. Yani çima helbest cem te bi vî awayê hanê tim xwe derdibire. Em xalek pir giring heye hevîrtişê wêjeyê ê nû jiyana gu em îro tê de dijîn di dîroka Kurda de wekî firsendekê em dibînin û wêje bi jiyana tiştê ku em tên di nav de tê jiyakirin xwe dihûne û xwe nûh diafirîne û mixabe di nav vê hunandinê de em jî tevaya gel dibêjim û gelên li ser axa Kurdistanê dijîn em wîna bi zindî dijîn yani em bi xwe perçak ji wêjê hêne jiyana em tê de bi xwe wêjê ye. Tu dibêjî merov jiyana xwe binîvisîne wek çawa merov dijî ew bi xwe wêjeyeke wek dibêje aspilin cê derkevî. Yani ji ber ku awayê jiyana me bi vî awayê yani bi vî rengê wêjeyî hatiye duristkirin. Lê ev hinek mübalagat vê meselê tune gelo. Mixabe ne em û ne tu kesên li ser gerdûnê dijî naxwaze bi vî hewayî hêstê xwe êşê xwe herdem bîne ser ziman. Ji ber ku jiyan bi rastî pir xweş e. Gerdûn pir rengîn e. Yani ji bo jiyanê ku miret yani gel xweza û heywan bi nav hevdût bijî her derfet heye. Lê mixabe nijadperestî û her wiha nijadperestiya gelê derdora me em bêjin girêdanbûna wan bi emperyalîzmê me jiyan li Kurda heram kirine, tarîk kirine. Her wek em zanin yani xewna xeyalê me, axaftinê me, evîna me bi xwe qels ew qels û pûç kiriye gu em tu temêj tu jiyanê nesî. Tu dibêje helbest heta niha divê dema han ev dema em dijîn ku yani rêj dikaribêj her tiştî heye ji pêvî helbest. Helbest dikare hinekî ji vê êşa hanê bi vî rengê hanê ragihîne yan jî bi gewde bike bi dîmen bike. Helbest hîn dikarib wê rola xerabe. Divê rojam tê dijîn, divê dema em tê dijîn wek bûyerên Rojava û her wiha li Başûr, li Bakur û Rojhilatçî tê jiyan kirin. Sedî sed bandora û tesîra helbesta hevdû girêdayî ye. Em şano jî, müzik jî, her wiha pirtûk û hûn jî wek televizyon bi rojane û nûçeya navgel de par dikin û nûçeya dijînin me. Lê taybetmendiya helbestê di vê qonaxê de pir giring e.
تبي هين أو رولا خوا وندانا كذي دكارة بليزة مخابه هين هندانا كذا شما مخابه جبركو براستي از خوجي دخوازم هلبستين خوشك يه أفيني يه خوزاي يه نرم بنویسینم نه لسر کشتنه نه لسر ایشه نه لسر نالینا دایک از بنویسینم تپرسکانی بیرامد و مسئله اوینا روج و روبین ده هنه کی هلبستا تولو گله کی بوی عالی ده چوی یعنی مثلا بعالیه اوینه ده بعالیه بویرین تاکه کسانه ده بعالیه جواکی ده یعنی امتکارن ولو بیجن ده قرینا زمان قد خده تدنره گلکی هاتی داگراندن او هلبست یا جناورو کان هلبست بر به مجارن ولید و مجار گونها امتسر ده آخر بنده دوی مسئله بچه فکرید بالنسبه ج سربوریا نویسکاریات یعنی بعمر و تجربه فکرید دای یانجی تشتکی تایبت گو گریدای تجربه تا نابرا وان حردو پرتوکا دو ناورو کان هنه کیولو هات گو هرتن دجیانا امتدنه وقت تجد بيجي بالدمير جريداي براستي وك هر جوانه کی مرد خوازه جراسیا خو پیوه جداتر ام بجن لسر اوینه و تشکی ده منجور ببه کو کاره به خوجوان تشتی لسر کردان ده قومن هنکی دور بخین یاجی وقت بهن ودانه که بهن خودر خی یعنی در وی وقت خلاص کرنه تراژیدیا کردا روزانه مخابه جیانا ما پر تراژیدک رش تاريخ د برتقاليه كم ده خاص از بيتر لسر افيني وسر خوزاي بنويسينم لمن نرين او ايشين كردا تنكنا كردا لسر خوجي مديت يعني بدم مديكو ده حلم كردستان هنا نا آزاده دلك دايكا هنا نا راحته زمانه خو هنا خوشک نکارم بکار بینم و هر وا او اوینا گم دخواست از جه باور بکم مدید کو بخوا نراسته مدید کو نوای والای جبر کو حتی اف گل آزاد نبه حتی اف زمان آزاد نبه حتی جه کردا آزاد نبه اوینا مجی نویساندنا لسر اوینه جی مخابه جه خو یه راست ناگرم برسكمني دن هي دربار فرم هلبستي ده مثلا ورد هلبستا كچه ده هنا كيولو خياد ب خياي اف يعني او دما هلبست خوندجي هنا كيولو هات بيرام آليه موسيقى والهوانينا بيوان وريتمات هندر هلبستي ده حطانها بأوايا كي تفقو حمو هلبستي تا سربست نوجنت جي تمامي خلاص نبوي ده بس تاكد شيء دجي تدنر او لهفهاتنا بيواد داوية هفو كتم تشبه اف اصرارا هاني بهبون ياجي مابونا ريتما غوتنا ياجي موسيقات هندر هلبستي ده جبو چي قالوا تفقو هلبستي تحمو سربستنجي تشما خو غريداي في ريتمي هاني دبينه جبركو از دخوازم دوان داوية وان نویسه ده بالا او کسی کو گودار بکن بالا او چه قیسی از وقت دبی سربست بنویسینم وقت بالکشاندن از ویناب کارتینم یعنی از نخوازم بجم سری سد وجهیا و نویساندنا کردی خود دور بخوینم هر تنی به عالیه نویس سربست نویساندنا هلبست دهرم یعنی دبکو دمک بی یعنی پرتوکین پاشروجی ده ازبر بوی هاوی دهرم باشه جبرگو دقامه داویه از وی پرسی بکم تا پرسا پرتوکه بیکر نه دیوان هلبست درکتنه داویجی 2013 البر دسته تجبو چاپیان جی آماده چه هی یعنی ابجی تقارب بکرتایی بیش برگو دقامه داویه دوی دمه ده خباتک من لسر رومان نویسه هیه از هیویدارم ناوی خوشی روزی تاری دبم ناوی رومانی هیویدارم داویا و سالی چه قیس دلفت جدسته و بی ام و حوالین خو هول ددن سپاسیا خوشی جندار دارستان جدکم پر آلیکاریاوی لسر آماده کاریا و رومانی دبه و از هیویدارم بجینم
gelê Kurd destên gelê Kurd û her wiha berhemek ji bo wêjeya Kurdî amade bikin. Em ê jî li benda bin, em bihêvîne gelekî dirêj nekir demek nêzî bigê destê xwendevana. Gelek spas. Gelek spas ji te re û ji temaşevana re û her wiha şoreşa Rojava û guhê dîdî ber bi Başûr, Bakur û Rojalatê here silav dikim. Hezar carî spasiya xwe ji şoreşgerar jî dikim. Gelek spas ji bo te jî ji bo hatmeteya bernamê. Spas ji bo jî temaşevanên hêja heta bernameyeke din hûn bimîn xêr û xweşiyê de bi xatirê we. Spas. Spas. Gelek spas erbişî. Spas gelek.